Cantantes ou farsantes? A ver. Espera un momento. Aparta. Eu non sei se son ou non, pero este señor que te chamas... Juan. Eu non sei se son ou non. Ahora, Juan entrou e fixo isto, Atención a Juan. Ei. Faltou... A ver. Planta de músico ten ou non ten Juan? Non sei que dixa xente. Arre, carai, tiñen que caer redondas as mulleres cando actuabas ti, Juan. Bueno, Juan, pero- tú serías... José. José. Pero non te enfades, que non... No, que va, para José. nada. É o teu carácter, así, non? No. Pensei que te cabreara. No, José. que va, para nada. José, e tú serías? Cristian. Cristian. Cristian ten coleta, eso é o puntúa, Pai, e justame a medalla de José tamén, a cadea boa de boa, José? Sí, isto non quer decir... Cuidado, no, é visitoría, sí. Se che vai mal na música, con eso te defendes, xa. Moi ben. Carlos, Que? está difícil, No. A ver, O sea, tenche peor pinta estes que os de antes. no, este teñe unha pinta boísima. A mí se este señor empeza ahora a tocar os teclados como a Nacho Cano, flipa. Home, para tocar como Nacho Cano, eso sí. Flipa. Ahora, estou temendo que empeza a facer así... Tranquilamente. Sí ou non? Sí, a ver. Sí ou non? Planta teñena toda. Como se chamaría o trío? Porque entendo que é un trío. Sí. A oca. O trío Los Desconjuntados en riguroso playback. Música.